Ghana beti salama yoyi kamransize ndabo zinu yenye ganyar matumu bajimbe swalihi dano na nyuho mloma wore na barufu na olambari yefundi ngamabonda bozinji azalitsoyi beti salama tsamba une délégation du patronat turc reçue par le président Azali et tisoi inujana jana uyo kamratizana na bozanyu zinu bachimbe swalihi bazomrisani asana so hurisabu haji ka mbundu hazama da bachimbe swalihi kara so kabidi uparawa na nyuho walo maori wanashiwa hudu warongoza ukawende mhuwa wabu hajimbe swalihi manama mbaba city jana mali chua taka harme darasa kwezi watukufu wanama wa Komori mlio harme masiwa yomane mlio ngazija mlio nzuani mlio maore ngani mnikoni ze salamu za kisilamu Mwenyezi Mungu ya muhafidhi na malamlio Mwenyezi Mungu yamnikani rehma réussite du bonheur et surtout ye santé watukufu Mwenyezi Mungu na jalie yetu muinu riendeleye amani Mwenyezi Mungu yarimike ze fadhili sontipia heze baraka za Mwenyezi Mungu na mitu na malaika watukufu nga mwanao nga minalo suriri nga mwanao emvange nyao nga marumwe mvua shanga mjawo kasisi sisi lobo hari les centristes les nationalistes wanzawo yensi do wazingara yensi do wabirila wa yensi yemvana yinye na basihe neji na basihe miguguma na basihe daya wanduna wane ngarijo huja nsajo kana ndrongoyo garanzo rambe esarjo ndrongoyo garjo huja garjo rongowa salama mwana Mahamad Mbaye Marseille garjo rongowa ngono garjo rongowa na mwana mvange nyao ngono na mimi négociateur mikado to wa video mondani mikado ko hangu na to video jamais c'est rare c'est très rare miro habon tsiri c'est yabona nzuni kana nafasi ya hangu ngono yabona nzuni kana nafasi ya hangu watukufu ngamina furaha ngani hezo mna jimbo mtiti salinu lahim mze wa hangu mze mtukufu ize ikoni le jimbo ya heza liparao ye titre sharia ukale jimbo lo mili lanzandro le jimbo ilonga chingo resume et situation ya hensi ya hatu de sharia hensi ya hatu le jimbo hilo bon ganto hizamna na des refrains hele jimbo ils diront même pas 2 minutes ngari nji harmaze message bo sukwaleo batukufu ngabo zo hambe sukwaleo Zouji Samuelewano Zero zikabadzima Zouji Samuelewano Zero zikabadzima Yekabati mwelewano la dhimarido furana noraha karitsi naza ukiniha ikabati mwelewano la dhimarido furana noraha karitsi naza ukiniha mtokantante mna refre watukufu nono sokaya vana basa esanga si vazima yensi ya hatu kena henda eka karti vazima karitsar mankonyo nzima karitsar mamashilizana ngono inde mana kale jimbo linu la mze wahangu mze mtukufu ize ikoni sharia le jimbo liparo sharia itungo resumo kaya narike vazima bwa Komori kono ekakarti vazima gacho jodo furana herin gacho jodo furana
watukufu nganitio mbavi harumaze message njo kabira banu nganjo tende ni vire usukwa leo nganjo jibu andro hedawla ya mabajani hein surtout des activistes waluar mal opposition wo hajimbe swali na joshi message ndo bana jundrao ngamisur kesange banu gushe message hajimbe swali deno nyena siwalo maore ola tsolambilo ari dimulinda tsuanjia ya bolambla zainu hein tsoyambilo ari l'enfant du pays na tsolambla wabega e message nganjo shiendo baba nunejaba na tsujudo mabiani ntsuja nimdeni ntsuja nimrongoze na madarau ha ntsuja banu na benrabo shanga njobano na beverite na beza kweli ejo katabi hatabihe ejo kanza henyonga ejo kanza do bibitsa na bibitse ejo kanza ha yazimbe hata hamashi tonga njoshi pasuhe na zimbe ha shanga chudo jarambe verite ngarchudo hucha yonde system ya hatu ngarchudo zamba sirlo buhari yapanga njoni kwa nyanasi wa activiste wala mazero zo sociaux ni jene one setena o wandu toujours des activistes wanu wanjia we vungwa o wade wa president wa daula ka heni siku inde sujet wa l'onion il faut wanjia harma zero sociaux aturombo watsodo rongo mirongo yetso na mana mirongo ya ndabo uka e president azalinge mwadi garanzori jo wadalo nuo garanzori juwe eseri jo wadalo nuo gabwambo heli yaresangwa juwao ni jono anikamba example kaya abanunga ma president wenjalo wawadi gabwa ka wawade wa hafa gabwa lo wade walo wawade e makatianu cha toujours wazingara ye fonction ya hao en tant que président toujours tuone sambabi juzar ma video shale unga njonjon towe ganjonjon some bas exemple harme président les anciens présidents français Georges Pompidou mwishiendro helia kamwade njeni mwambieni bwa komori mwone banu vanabora roha rakarumwe tsaro yensi hatura roha raja l'extérieur wanrubu hematso wanrubu angalia zensi za saheli zendao wanrubu angalia binadamu heli wendao à l'extérieur kunu Faransa wa Faransa ngoje culturellement ils ont fait quotidiennement wanrubu hematso angalia kwano ritsoji tarma harma panga ritsoji renda kakartonza rijuwe ritsoji renda maguru no bwa komori itsine heli manadamu ndi ngufikiri manadamu ndi jikuli cultive yadojua intéressé être curieux yonde heli ya manadamu kwano yonde heli chatudo joji uzingaregiri yabodi mana nabokanga njononise bas exemple président Georges Pompidou l'ancien président Georges Pompidou ganjonikani bas ensemble ni somebano mwishiye l'ancien président François Mitterrand ganjo somebano bas exemple mwishiye tena hein gerje brembabi et ma président wa Afrique helu alo wa wade no turungo yabo yonde message ya bilinjo jani birebanu ngono yabonga mna message mbili basi gancho tendeni birembabi harumwa emanama Badrudini ukaya Badrudini batukufu monondo sentuzino heli yambonda buzinji ganchido mbreje tsena ganchido nitie ye conseil de ye conseil de ministre ya Birame Kardino Humedi msedie harongo wa juzi na mbe video raketu chabanu sina balonfu abantu Humedi msedie harongo wanro hajibu masuala ya kazi wa yabo juzi wa Komori hakaziziwa ni journaliste akayabo hamkaza question mbili ya handani concernant owade wambaba lukumani gono ezabili suala lahe ari magistrat wenda waone président azali concernant l'ancien président Ahmed Abdallah Sambi. Donc avant tout temba mwishiye ces questions ça y est ces questions na mwishiye ba Komori amwishiye
ele shauri hilo lilichukua uwezo wa shauri raisi ngelazimu mzamani ngelazimu ende afanye ongera madoktori ndio wakati ndio kama madoktori yenda na mshendo wa Komori kazamasha besika mzuri amini madoktori wao wachulao watu wanu walao binguni wasajana changwa yao kama ni mwauzisa wao wadekao kusababishao fanongo leo ya rohede moto fanongo ndio zidi shaizo pia hizo mahakama batushida bame tunahambunga yao mbishi. Swala la pili batukufu na mwishiendo rais wa daula sana ndio sayana baha sasa sheda sa nane wanusu aroha bada afikiruka umuntu wakataka usago tukarini ndo biroha ndio kufanya sport zaidi ndio hata problem na rais no voilà bas bako yo humedi msediana mwa conseil de ministre juzi gabo journaliste mkoze question mbili yabo bizaho wade wambaba likumani wandwamba waringe mwade nani magistrat aronda wa unambaba likumani concernant Ahmed Abdallah Sambi humedi msedie garjodo jarmali suala la huwa de wambaba lukumani garjodo lija shanga nchojwar mali suala la vili hanga jamba besela ndela handani konsenadi magistra unda wambaba lukumani zodi zo Badruddin atsungo hamba zentu zinu kanga magistra seti magistra wenda wa unambaba lukumani humedi msidie kajoju javanu ya benrabo ukachwa tangu chombo kaya izonda zimwamba ma Facebook na mchora na mchoka yabo mdoshie zambila ma Facebook kwano ukaya kabati magistrat wenda waone president wa hedaula yabo Badruddin ransi banga ziri sawo ukaheni siku tsugo he utungo panga seni zanrabo wajawe hamba wana Komori badio isi wa Komori si malaba banisi wa Komori si malaba banisi wa Komori si karanzari si karanzari njankili si karanza rijwe verite si karanza ramblena za kweli evenu mtu dunda kensi ya duisha nrabo Komori non sérieusement buka heni masihundu kutenda kensi ya njia haru mazi rezo sosio kensi ya pange nrabo pati la nrabo helinu sabo kanga sarmatumu nrasubu ita kensa domba nrabo haru matumu donc mena tunambia Badruddin ukaya ezanda ningo tsomba nrabo cha surtout zabili na nzunu hambie robanu rancho sudorenga lezina la hema nama mtukufu Abdallah Abdou Hassani agwa urengele tinahe ukaza agwa TV c'est pas normal. Est-ce qu'Abdallah Abdou Hassani autorise rengele tina la hahe ulikaze harume page yao agwa TV autorise ilo suala ba Komori ilo suala parce que yo c'est grave parce que yonge no soka mimi kande helio personnellement yabo Abdallah Abdou Hassani neze nguja muhifadhi wa yo yabo hakubali le zina la hahe lidorengwa le kaziwa ma biashara parce que la biashara inu biashara Abdallah Abdou Hassani akubali shantuono kaya mraji tamkebanu mrarengele zina la Abdallah Abdou Hassani ya kaze ya kaze kainu tele Abdallah Abdou Hassani tele agwa TV agwa non ilo suala abone manambo kaya engaba na Abdallah Abdou Hassani hakubali le zina la helido huzi wajau le zina la helitilo mabiashara bizuna hamba mwende Badru wendo tsa Abdallah Abdou Hassani Kronika autorisation kazeli tina la hahe lidoru milarma réseaux sociaux harma tele TV agwa TV ilo su alat sena ba Komori yo il faut ando juste ngozino parce que c'est grave
hein? Est-ce que Boarengaye TV Agwa TV utaruma YouTube unroma pesa haruma YouTube est-ce que vo ngoshelo Abdallah ngo do partager wena ngo mweshelo ngo domni kamba hinu ah yulo swala sana bakomori parce que ça c'est grave hein? Ou kale zina l'Abdallah do asani tu la basangular mabia char litular mabia char Agwa TV donc anazura bibo bo Badrudini premièrement nganzu habyo kaya zia zenrabo sikarna hulash mitina hulash et si on jango ambon rabo banga njuja nujibu deuxièmement garanzo urambi ye vérité est-ce que Abdallah Abdou Hassan autorise urengele zina la hahi ulika zarma zero ulika zarma tele haho hiyo Agwa TV ilo so ala ranzo religio tsena bo Badrudini shakarna hulash karna hulash ha ngarinjia warmwe message ya ndani batukufu gantendo ni vire haruma ezambilwa oka e president wa heda ulange made ndondondondondondro karinge made ndondondondro ata aringe mbishao kaya ijo kiri ya feze tuzinu ijo kirata dans 6 mois dans 6 mois ils sont amba wanu wa activiste wale wa l'opposition dans 6 mois Yaoundé AVC d'après les médecins wamkazi za 6 mois wamkazi za 6 mois ukaya 6 mois gujoka na AVC yabana nzino répondre banu nwambio kaya misikiro mambiani aboka azalinge mwade gartwa babange mwade wano gartwa babange mwade ebanu mruka juka mwade ganim la bioni banu kaya azali et président heda ula chez siku raye jaruha bala chata tanke gabanata 2024 haungo kabanata 2030 chez ajo fanya communiquer waye daye hauyanike le ministre ou ministre de la pêche et porte-parole du gouvernement Houmedim Sedie ya heye harma zero sociaux hauyan jarma ze media yambo kaya azalinge no wade kada asadinge na wade kada gena wade wa AVC haunge na mwade zungo sahahe gena mwade wadamu gena kabana fanyiwa iyo mbaba ya impossible kabana fanya communiquer iyo yambi la secret médical iyo yambi la secret médical yabo l'opposition gasina fumba wa heyar mazero sociaux wa mjilana kangaranzo ngara wafanya bunjulo yabo kaya aringwa nzo wa jo wadalo nu we mkoni mwankalinganye hule halafuno ni activiste walo hunu banale hajimbe swalihi wanu walo maore wanu wabega no la fin du pays ni honnête na barufu wanu garanzori jo wadalo nu garanzori jo bangar jo garjo wadalo nu banata ngwende wabanga jua wade ngodo tsena wambari ngwa juao nwambio kaya ilo amla secret médical tizamba bokange mwade aboka president nge mwade shayo secret médical yekana mzambar mazero zo sociaux kana jema bieni wala msedie kana uhaba na zambe iyo mbabyo impossible njana kazali harwa 2024 harwa 2024 kujozamba njana kangu jozamba kesa harwa 2024 hawukarwa 2030 shaho kange president banu ya jado mwambia ni kabanunga mino mwade kada iyo mbabyo nga mtsungwa revu jamais kana parozamba yabane mwetene exemple tsazinu exemple ya Georges Pompidou mwishienro ngani tu exemple tsa ya Georges Pompidou rapidement alors Georges Pompidou Gansomo même pas 2 minutes mwishi le 2 avril 1974 Georges Pompidou voilà Georges Pompidou atteint de la maladie calaire. C'est une maladie wade wahedamu. Malade de sang. Meurt 2 ans avant la fin de son mandat. Président de la République depuis le 10 juin 1969, le nouveau chef de l'État apprend probablement quelques mois après sa prise de fonction qu'il est atteint de cette affection voisine du cancer des os. Cancer des os.
Dès le mois de mai 1968, alors qu'il était Premier ministre, Georges Pompidou avait dû suivre un traitement de vitamines et de corticoïdes. Je continue un peu. Jusqu'au bout, le président de la République choisit de ne rien dire à son cancer. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Le président de la République choisit de ne rien dire à son cancer. L'Élysée ne fera aucune déclaration officielle avant le communiqué du secrétariat général de la présidence qui le 2 avril à 22h05 annonce le décès. L'ancien président Georges Pompidou et sa camarade bahika basimda kazijua banabo kabaka derimero nu Faransa kangemade shaka bajaha communique bajoroha kabjaparoha communique huno Élysée ou ka Georges Pompidou ngeno wade kada jamais shahatso farikirangu tsazinu hatso farikirangu le 2 avril et sangandora voilà juzi banda bakanya anniversaire ya hapo ya hafa le 2 avril ou kaya hakana cancer des os. Yo pour exemple. Hein? Nous menons l'exemple à ça cena. Hein? Exemple à ça cena. L'ancien président François Mitterrand na mwishetsa na bakomori. Bisijama nurbarunga malaba machuchuchu. Hein? Machuchuchu. 8 mois après avoir achevé son second mandat, l'ancien président meurt le 8 janvier 1996. Son décès met fin à un secret d'État. Son décès met fin à un secret d'État entretenu pendant près de 12 ans. Près de 11 ans. Près de 11 ans. Hakano wade rangu 81. François Mitterrand. Rangu 81. Bah, il les années 90 déjà, comment ça doit se jouer? Bah, donc, on a humeur toujours des humeurs quand on chani zona bakabjara communiquer. C'est une kazoaban. Hein? Un secret d'État entretenu pendant près de 11 ans. Il ne quitte plus son lit, il ne veut rien avaler et mit fin à son traitement. En ce début d'année 96, François Mitterrand sait qu'il ne verra pas l'année suivante. La maladie dont souffre l'ancien président n'est plus un secret pour personne. Si les premières rumeurs se diffusent dès les premiers mois de sa présidence en 1981. Voilà, le cancer de la prostate dont il souffre restera un secret d'État. Ça nous c'est là. Georges Pompidou, hein? Le cancer de la prostate dont il souffre restera un secret d'État pendant plus d'une décennie. Lors des cérémonies du 11 novembre 1981, les journalistes remarquent sa difficulté à se déplacer sur la place de l'Étoile. La rumeur est lancée. Ukabani president bamtizambo kaya mrujo kamwadi abokange mwadi ngeno wade kada gono sha e president wa heda ula toujours ngutojo kabanu e president wa heda ula se ajuju hamabie no wadalo nu tizamba abokange mwadi sha jamais iyo secret, c'est un secret d'État, un secret médical. Ibanu bohajimbe swali kango mwadi wado chora mbe wadolo nu si joda retunde banu wado kata ha hena mrulo mwadi do joye jwambo kanga mino wade kata ye jafishe gaboko garde secret za hawo ko wadolo nu unisa que c'est ma vie, ça c'est ma vie, c'est ma maladie et j'assume, je garde ça. Bahi yunde heli yapo tukanga mun sen babi yapo ukaya kamna ushinda mfanyizo fanya hata ngono msahezo manzao bwajimbe swali nisenda busaha kuno msasa heni siku ha heni siku asalingi mwadi kanzuru cho wade abana nzuni mtele prosule ukaya
ukaya kamno parujua secret zivi ibirao beti salama azali katimwade kumedi msida sambaba nundu kaya azali katimwade haka jana juzi haka harume conseil de ministre haka yabo hatoka yabo bueno hatoka juzi harume conseil de ministre azali hatoka yabo usukwa jana ila jana uye tsoi harbi harosevewa sukwa jana na delegation ya Turki tsayinu tsoi délégation de Turquie tsayinu tsoi et tsoi délégation de la Turquie inu jana beti salama oui kamransize ndabosi inu yenye ganyar matumu bajimbe swalihi dano nanyu homloma wore na barufu na olambari yefundi ngamabonda bozinji azali tsoi beti salama tsamba une délégation du patronat turc reçue par le président Azali et tsoi inu jana uyo kamratiza na bozanyu zini bachimbe swali basomrisani asina so hurisabu haji ka mrundu hazama da bachimbe swali hikara so kabidi uparawa na nyuho walo maori wanashiwa hudu warongoza ukawende mhu wao hajimbe swalihi manama mbaba city jana mali suwa taka harme darasa jana hakayo jana hakarme darasa jana harfuni suna hamba hajimbe swalihi ngawo mrundu hazi ngono ngawo na plus de 50 ans avant même 60 ans nous on a chez wala on a 20 ans 22 ans kwa nanga rujwa basi normali ngwajo kwa tugezo ambao ngo wanatiti shawe mndu hasijawe warongoze bawide mhu waho ukaya na mrentize ndabo na mretso pula sheo na mrenti malapizo na mrentize ndabo zinu bwajimbe swalihi ba vraiment sozorisa mndu hazamada we hini sukuchotoa message ndarunne dawana njajo mbasola mla wabega wangu toto wanne ngarme page ya des pages ya des inu page ya kamnabia des pages ya comme actualité ngutofanya nne heni siku nne hajimbe solo ngutofanya ndaru rotasi midi afanya 17h nge 21h30 bana bangu nika wandu rendez-vous 21h30 yabana ntsuni seni mbavi ngana ntsuni mwene seni example bwa hajimbe swali wele wenro da unwana nyuho mwene seni ndo wele wenro bwana ngalo kanga mjowa na rovana je vais écrire là ngana nsondri ntsengo bana bise kamna wona ntujwa kanga mjowona shabu hajimbe swali ngana zomishendo message ya ha inu dawena ula yambilo zainu ula basa sola ringa na réfugié politique na ula yambilo ari l'enfant du pays ula nguto fanya ndaru heni siku ukabala dena wabega ukabala juza mnatwala ko pole laba komori na imna kristalini bala tsikantena unesoka bada kwati fanya ndongo za hao kwa sina ndongo za hao kaheni siku watsungonja watu wa message na roheni siku ukazilanza alama kwa sina ndongo zofanya hata kwati hazini kwa sina hata shawa silo njarma zire zote wambo mnyanya ngwani ile ndemena natomna kopola waone ukaya ngamwenda wotro bani kamsina zofanya yabode mana bwa komori bo emvange nyabe seka mna wonando voilà ganjo mwene sani example bana bo tsirangele kartolino anjwanzi ha shasi kabini range feisha mfange nyao ngombe ezandani bajimbe swali huishendo zonabao le swali nti parolamba shale rona nzoni lezenro ananzonjeni mwelezenindro mwelewisa njoka hamba uka uwanyanasi wala komori wao katina wakati wadon jarma zirezo wekanti weshia wo mnyanya izo zendabo mwambao kwa tina zekredi wadon jarma zirezo wo mwishiani kwa tina mapesa wadoti jarma ze telefoni wekanti wo mwishiani yabo mimi ganjoni mwenisani wafanywe hazi kwa mori uka un employé ngo gagne 50 euros yende simiki ya komori 50 euros basi zuizitanu basi zuizitanu bajimbe swali un directeur ngo gagne 300 euros komori un directeur un ministre ngo gagne presque 1500 euros un ministre komori Emru Jami ou l'employé au gagné au SMIC 50 euros Comore. Gagne 50 euros.
50 euros 50 euros bajimbe swali gananzo arme 50 euros hiyo et quand il regarde 10 euros j'enlève 10 euros 10 euros titarma téléphone gananzo nhuishie gazo nisheo la ulo maore wa ili wala maore wambo mnyanya yabo même pas 10 minutes et 10 euros na tarmo crédit zéro ha bon yabo ba ki 40 euros arme 40 euros mimi négociateur ngananzo ndenge 10 euros wa mfumo njoka nzale mbahino mfumo babake 30 euros minga mina wana ya 10 euros hawanga chomba de 20 euros hata umba tena nganzo libe collage ya ho na hangu ndrinenge 10 euros abo tena ngachomba senga 20 euros baki 10 euros gananzo wali sembendo wana tsina wale yabo ça yo c'est pas suffisant hata 50 euros employé 50 euros uka 50 euros ngamina wana wendo likoli habuka gachomba ti prive abaka tena prive shango ndo likoli gananzo wali sembendo wale gananzo rile mbahino ya bahajimbe swala ntsigorenga ganto jorenga 10 euros haruviero ntarme telefoni ndo mwishiani zendrabu mombawo wo msasa ha halafu imeshangu nilo hazini mre 50 euros nsembendo na hala yemba bina mwelewe ni atigiro mwambiani vano ndo mwangali yaoni do alo hunu Faransa walo komoro kwa sumangali hata namfanya zile recherche walo komoro wajuma mbiani ila negociateur ngo modabo za kweli bano wajoka nsodo mwangali ya ni banu wodo ndo navumba banu de ma premier ministre wodul Kamali womsedie wodanieli wobelu wodo ajoshinda mbabi yabo waganyo 1500 euros wajotamba credit na 10,000 wado mwishanizo mambao shamimi mruganyo 50 euros haini mwezi 50 euros yanga nanzo lembendru nle gananzo nangalo wana gananzo nangalo wana eyonga juka toshenda hu nabo ntsina wanama loko walo Faransa wajodeni sedia ukawa heni mwezi wajoni sedia wanere sairo ntsina shanga midama miche ne famille ngani 50 euros yabo 50 euros bajimbe swali ngo fikiri kama njorenga mapesa ya hangu libo heni mwezi ndo ta credit ndo katine mwishiliani ndo katine mwishiliani yone verite wa komori yone verite kabati mrujo jado mwishiliani walo komori kwa tina hajanani wado kanso mwishiliani ils ont pas déjà continué wakati kwa tina ze credit njajambo watofanya hazi walo harumaze miveri walo mnziani njajamba wao watoma hazini wataomba hazi wao deja kwa tina mapesa ngwan ijo kirata kwa tina telefoni inu ngonjo telefoni wazwa charge shanga tumba ngona wongo na telefoni kwa tufanya hazi shanga na telefoni wajuka ta credit je wakento do mshiliani le swala ba komori c'est difficile shabana ngono betizi bano wongo fikiru kaya walo komori ngwa wangali yawo ngwa weshi yawo no watungo mshiliani wendomba bida walo hunu Faransa walona ze credit walona ze free zilo gratuit bueno watoli ba hata gratuitement ye free et oui aide wifi lo gratuit hawalo ne abonnement waliba wo 2 euros atanga walibo 2 euros majana maili par mois bueno hawu 15 euros ou 20 euros wondo achunda wondo wao ndo mwendo hata wa mangaliani mbabi shwala komori wo nogarjo kensi atu il est pauvre il est pauvre la preuve 50 euros par mois 50 euros les simiki ya komori 50 euros ndio kashanani ndo mdugani yemba biyona mwelewe nyinyi mlo maore wabega mtose message heni siku 3 fois ukanganya won somba mnyanya kawa komori kwa sina haja nani hata mbabino dawino la yambilari la fan du pays nganya mtsuko babu habure misiri mwambia ni kana mdwanga liondromo angaliaoni kanda wala wow kwano c'est normali
normali tizamba juzi ukanga nyihobure kamti hazini kamtufuna bandu ngoyo shado domlengo basi mdo kansi hoba imwe ngono basi sai yo nchokandano c'est l'exemple bwajimbe swali da wina l'enfant du pays na wabeka ngono ukaya uwakomori kwa tina haja nanyi balo walo komori kangwa jukangala rama zero zo sociaux desa ba jokaya événement ijoka très important ça ila après c'est ngo tuna mwendo wa kenti be sewa weshiembabi waone shati do mnyanya wa haho bwajimbe swalihi nezendrabo nunafiki wa haho nezendrabo neze place ndabo za haho ngon juzu tozamba e mwana nhola tozamba Faruku kaya ngasi obliger do bandrabo ngaracho da bandrabo batu parce que azali ngevanu deno ndo hayi ngoswa bandrabo wefanya place ndrabo abo yo system ya hatu batu ngajuro katiramba sendrabo yabo na komori esawa mjuani yabo deja samjibenu okakolinga nyibano handrabo bwajimbe swali mano tizamba endarongoze wana shewaho buhaji bazo zorisa mndu haza mandawe zorisa mndu hazi hamadawe endarongozi wana shewaho mrentsize nabo zinidi ngosi mano mrentsize nabo zahanyu zinu dingosi banga zirisawo kuona koma ringonzawo weshie wandu wajamba ndongo zamana wajuja wasome muru waona kamrengu josoma wasome sawo shakwati muhimu ni tunamba do jawo la sakredi wado shandrabo na betizi ngono wandu wajue wandu wafanyo comedy parce que ni comedy lizo mfanyao ngono comedy basi yabo mimi négociateur ngani jwar mo message ya vile ngajamba ya raru njandra nevumba bona njaba ngani njandra nevumba bona abona lisa ye message yinu shanga ni jwar mo message ya raru concernant et président wa Hedaula ngana nimnika message ijua kata ni message nurangu shanga na nzo président wa Hedaula she message nundo izo na bobana basa kotu kufwa haye monsieur le président Azala Soumani ukaya président hasaba ndo etudo samba eni sajo unu Faransa yetudo samba ukaya yeso namba yesaya fanya mabunjulada na ndo hahe yetudo samba yabo ukaya na mwabe ezibiro nayi mtonzo mdona bezibira wondo na mwabe ezibiro na rmayensi hauhunu Faransa na mnamie na mpropose izo ni ze president kaja unu yetudo samba yabo mimi négociateur mimi ngantowo proposition Rike killer wa Komori tizama ka mkomori lazima ya jwa voyage ndia unezenti heli zendawo helo binadamu endawo à l'extérieur kunu Faransa kamuge nu Faransa ya juele Faransa yendawo ekange Allemagne kange Chini ya juwe ya buhemacho shasisi kartuku hatarija unu Faransa kartuku rabuhemacho wan uka bandi wo hanyu l'opposition ngajamba dangi pia mli harma l'opposition nyanti pia mli harma l'opposition ngani hunu njajamba lo Komori tena uka azali ngurumio dictature azalinge autoritaire jusqu'à maintenant azalika jaruma dictature c'est une dictature ni mana kasikatuelewa mitwelewa azalika turumia dictature ikaba tizama juzi ikaba la koli nguruma dictature nyanro l'opposition pia mtoka mrenga mfungwa nyanro l'opposition azela juka hene mru hakansi mkritike hajuka hafungwa wano hajuka hafungwa nyimbabu hau nu Faransa ze famizanyu jijo kazende zitsako ngono azala juka hasere yetindo ndo kabatsinda judo les antu hata personne yabudi mana mimi négociateur nanzo et président wa Hedaula she message yinu zinjo kamba bana ukaya garanzawa azali ya rumie un vrai dictature et kakoli azali na rumie dictature yake autoritaire izo ni zoranzao ngono izo ni zoranzao il faut mettre une vraie dictature aiko comment bangabo dictature Komori bahazali nonese kakweli nonese na lmoyo nonese yenti dictature yakoli rijero ne jokarungo wan
e president yatsahema wanu oposa walo Komori ya wafunge yatsahe wanu walo hunu Faransa bana Hassan Hamadi Rija Ali Mhaji SMS le député Tosha azali yatowe are hula Komori are wajaware to huno siswa Komori biskenge jokiri nsidwaze ka Faransa ni Mkomori tijango bazima sha ndrongoze transfere wanru azalambo kanganzo wanru wasiswa Komori yo même pas une semaine wacho de swa Komori isangabo ngabo contrat yo ze contrat hizo ngabo ze contrat hiyo uka azalinge na ruhusa ya mbem Faransa kaya o maopoza wangu waloiho Hassan Hamadi Rija Tosha wa makriminali wa warahitwa wa wadhulumu yansi ngananzo wasihe Komori ngaranzao waje hunu waje wajijwa hunu Komori azalinge ni ruhusa ya mbeze ngo hizo no Faransa hajozi kubali 100% yabonde manambo ka ngaranzao azalia rumie dictature ya kweli. Il faut une vraie dictature. Rijerioni. Mwana parce que c'est pas normal. Uka nimlo hunu bana hajimbe swalihi. Zona hamba. Daino na nyuho mlo hunu. Mtungo biramwe pasha uyansi. Mtungo biramwe mde ya deja ye president wa hedaula. Mwe kansi mwe na malapizo. Bueno, mwe kansi na ndrabo izo pia itokabidi kakole azalingo mu dictature ondwa waziye harimazi nti pia balo dictature na mwende Côte d'Ivoire kanga mansao na me question ba Komori e diaspora Côte d'Ivoire hawe diaspora Cameroun hawe diaspora ya Guinée huna Alpha Gonde hawe diaspora ya hunu ya Congo Brazza hula Denis Sassou Nguesso na me question armazi diaspora hizo est-ce que ngabwe diaspora huna rodo kanti wede e president wanodo kanti wede ma dwamana wa bira politicien walo Komori wanodo kanti we pasho yensi na me question ba Komori njomo ziso kaya nono hunu Guinée aida hunu navumba hunu abasa hunu Denis Sassou Nguesso gono Congo Brazzaville. Je vous jure ka wallahi hiho kavati mruruzontu hata ula Sassou Nguesso e diaspora lonu pia kacho sutiarongwe hata esa heni mjarongwa hunu un Congolais ya kanti critique yezi hawa kanti ngude president Denis Sassou Nguesso ba ho walo Congo watungoda one famia hai watai famia hai wamboka ambe mwana haho ulo Faransa ya rente mala pizo yala e baka kajaranti garjoja rimrenge ni décision na pose question ntuma bandarba Komori kwano yende maana wao wadaza yende jombo kai iyo dictature ça c'est la vraie dictature. La vraie dictature tout le monde se taise personne yende la dictature. Bueno Alpha Gonde Guinée la même chose et ça kabala Raijaroha Alpha Gonde kawatimba kalizature hata Alpha Gonde hata nda hawa 12 colonels hawa hatwa bazar avion wakaenda marino besebala Arabie Saoudite hawa piège bale ya violende yekraze Bueno hawa piège wende wolwa wafu yo stratégie pia sonisaka wandu wanu nsuamini ganso wa wafi. Bon, il y a une dictature et ça c'est une vraie dictature. Bon, il y a une kaya azali bada l'opposition comme tsungo gabili kanguro dictature. Il y a azali bon monsieur le président, il y a borum ya dictature ya kweli. On est saka ko dictature kweli. Et ka kweli Shatsu ya zali hamikani zina fasi za hanyu mramba wo mnyanya nezendrabo ne malapizo no pashewo hamnikani zina fasi hafunda maranga dictature mwanamshe wala ya siharma ya balema journaliste wa ndrabo wala ma reporter wasi hentu ila baka emabecha wala ya sisa ye farini ye conseiller Sedali Ruasi gafikiri kabale sa ya sa Komori
wana ya sa Komori ekabala baka dictature etuka harengwa hafungwa Komori sur place shaswala hanikona fasi yahe habilo inde sahi yewe karikubaliana ba Komori ebene dictature ndio ndaba dictature où ça la dictature non sérieusement hajimbe swalinga ubanu tsonji yabanu unijibu maswala no hambia ubanu ononele tsungwanzi yabanu nji yabanu nous accepte nous uni répondre unambia dictature lo Komori bajimbe swali si t'es vraiment ekakweli t'es un vrai homme bo hajimbe swali ekakuli wamsubuti nji yabanu unijibu maswala hango batsuno nji yabanu nji yabo hajimbe swali utikamu abanongo mhara banongo niro bo hajimbe swali na watukufu na muhimeni na babe soya baba nu hanira invitation ni kawindaye na muhimerangu kajanji ya waitsindaye na mabe simona hanji abantu kutsanza ho mnyanya wa hai nji abantu unambie unje abantu unijibu ikakweli ngamamboza kweli unijibu kakweli unique exemple no tsoka kwelo komoni ngabo dictature unique exemple. Sizamba, na maone facile dictature, c'est quoi là? Ça veut dire quoi un dictateur? Là où il y a la dictature. Na maone zenti balio dictature, wa Komori. Na maone. Na muhema tsumone zenti balio dictature, eka kweli. Eka mgwena warehemu na seri na mutu na salimu olwaya. Mtili wa zikawala wakanza l'opposition wa prison wala wafanye kudeta. Ibana zali mutu jodaza yo olwaya, mutu jodaza olwaya. Yati défendre. Ça c'est de la légitime défense. Ça c'est de la légitime défense. Mine jaban nganswani uwe. Ha yetina défendre. Ne shiakanga bandu nenda ne rohaban ngamwe de hometro bandu. Samilo ka négociateur hometro cité université jo karanga yabo. Gabondro lo yabo hima jo kanza jo ahuwe. Hai yabo ntije préparer na chanadiba. Ntije préparer na chanadiba. Hawu ntidase na wakaliliana waua mimi rawa jani uwa na wakaliliana rawa jani uwa bakomo izone za tsohungu wanyana si feso na nasera mutu ukafe swali l'opposition wa pousse wahada fe swali ukaya henda le camp militaire kadani bangabo wandwa johumbisa yiho ngabo wandwa johumbisa yiho izo ndizo l'opposition mafanya na mnojo ndo kabanisa bajoka jugement yabona mjoka bandu wa hanyu ndo arma l'opposition mjofungwa wenji bana hasanya hamadi ya mferino bahi kamtawe mferino madaza mjofungwa dictature et comme nezingu na rehemu Ahmed Agazo c'est le cas Ahmed Agazo do nyanya wabalia zombo wabalia bunduki pistolet wende wakanza warengema gariala ya ladima wabala zombo za hatwari wabala bunduki ladima wabala jeshi ngo jima wawane yembala bunduki mwawane ibanu wabala bunduki no wawane dictature on va manifester ou même comme tu manifestes c'est interdit voilà l'état c'est l'état daula c'est daula wangale uyensi walona dwamana hensi ekawambo kangabo are kamtina ruhusa ndwa manifeste yabo kabati ruhusa c'est quoi le problème abo yo dictature yabone mana bo hajimbe swalihi abonzo mnyanya nji yabanu bamisu tutorea nchi y'abantu nijibu ekakweli we mwana mme ekakweli we mduhazi wana ekakweli ngamamboza kweli nchi y'abantu nijibu ekakweli unique alama unique exemple balo ekakweli mo dictature nongo joindre zentsiba lo dictature tizone sabanu hata l'ancien président Alpha Condé hobana liyo nge Arabie Saoudite rangu janvier nge Arabie Saoudite bo hajimbe swali wishendo zonohambia obanu nge Arabie Saoudite nge haruma suwa yiho rangu yafanywe kudetayila
nje Arabie Saoudite ha négocié et ma militaire wamnika ruhusa inde afanye session Arabie Saoudite inde afanye un mois bas, juste un mois. Chatsola besenga darafanye janvier, février, mars, avril, ngandora fanye 4 mois toujours ngeyo. Yengo juo kaya yekudeta fanyi wa Guinée bajimbe swali wishendwa babanu sira jabanu ngachujudo zamba re jabanu karchamba ndrabo re jabanu ngafanyo ze recherche pio malani pia ngeri jabanu ngari fanyo ze recherche pia ngeri jabanu bahi Alpha Condé Alpha ayi mchonja titowe page bahi Alpha Condé tsoi yabo ya henda Arabie Saoudite zunahambe e kabine da fanya ani kwa mois bas chatsola henjeza 4 presque 4 mois toujours gayiho gono gana zunwele zokaya dizunambaba no ola l'ancien dictateur uka harahi tsodondo ronsi ya hahe hadulment ya hahe uka ye coup d'état fanywa Guinée ila coup d'état ya ndrabo ola Alpha Condé ndi atsofanya ye plaila daine l'ancien daine l'état-major wai colonel Mamadi Doumbouya Mamadou Doumbouya ila ku ya tsofanya yenaye chela tikudeta ila tikudeta hata ila ku ya tsofanya yenaye Alpha Condé bwa komori ema Guinée lo tsongo zamba tous les Guinéens ngo au-dessus ne kudeta fanyiwa. Tous les Guinéens n'ont posé question n'ont vraiment c'est noir ya Guinée n'ont posé question jouer. Ou ka au Guinée bahi le président là c'est président Alpha Condé toujours en contact d'aina transition Mamadi le colonel Mamadi Doumbouya. Ou ka obanali yo umalali yo Arabie Saoudite ne tsungo gérer ainsi ne tsungo para Mamadi Doumbouya yamnikaze ze plan yamnikaze akabida fanya. Bon, ou ka tu as choisi ça pour qu'il fasse soin, a choisi c'est l'Arabie Saoudite parce qu'Arabie Saoudite wala mria kai wakaba zimandondo ou ka Arabie Saoudite hondi ho yaliona zenyumba za hahi a choisi c'est kongu juzo fanya ngwa wakajuzo wakafanya hende yi hoenda tsatsa yu harma zenyumba za hahi Arabie Saoudite ngabia yu honge tranquille la parce que dans notre mbabia bokaya il a coup d'état yandrabo yensingi yo piri hana Alpha Condé sakaba ngyo pire en pire et ça Alpha Condé toujours ne sukoruma quand le colonel Doumbouya olamroi Alpha Condé ils ont dit ça on a songora mbia et ma Guinée ou kakeri kerabo ya tsokabana Alpha Condé nana Doumbouya balovan yone vérité bokomori yabana zunonisia bwa jimbe swalihi ukaya bana bukaya azali haroha azali abotsi wabuka tsoroha habuka ya tsoma mange madi haroha cha toujours ngutjo kabalinde en tant que président et ça duroha toujours abtjo kambra l'opposition juzibanu ya bazali akauni akamande zini zo matiko damba unu Faransa mwebira mambo mnyanya ukaya l'ancien ministre de l'intérieur Kiki Mohamed Daoud alias Kiki avait sa Komori balango dafanya coup d'état de ne souffle djihad bade sufa jihad halola aibada Kiki halola mwanamsho wa sufa jihad hamlola halafu balango ndio afanya bala kasinde afanye kudeta ilende mana azalia kabeza se Komori yabo shokaya ngabajuka kabira kudeta Komori izo ndio solo opposition wambo hunu Faransa izo na hamba des ndrabo toujours des ndrabo on ina mwene salama kakoli kikaka ntafanya kudeta bo hajimbe swali de ina barufu na olalo maori na mwene salama kakoli akaanza afanya kudeta vena tar rular matumu baraki kaka biza se Komori baba shazalinge mwade ndafanya kudeta de ne sufejad kamranti zenda za hanyu na mrento mnyanya ne zendrabo za hanyu kwano na mrenti zendrabo dingo siba ngasar matumu stop yene manambo kayaboka azali haroha shatu njunga bjoha mruwa hahe ujo kavala kalaboka azali hafanya kudeta shakiki aboka kiki amfanya kudeta shakiki ola mruwa azali na mjondo kaimana kiki haroha na mdipose question mana azali asudi ya mnome ministre Zabarindi soit ministre de la défense ou ministre ou ministre de l'économie ou emanendri na mdipose question ba Komori
na mjipose question yabo ngabo ndongo yabo ndongo yo dokabode mana nakanza ni jena bo wanyanasi banu diarimo de nukta ya raruyinu nambe president wa Hedaula ngandre jeitsi na rimwetsi wala ni nambe president wa Hedaula ukangari mtsahao ngono deno ndwa hasu nana ndwa hahi wakema serio litahe president wa Hedaula ya rumie sharia shakweli ngono yakaye autoriteri ya rumie dictature ya kweli ya zingareyensi ya rumie dictature ya ke autoriteri yonese kakweli nguruma dictature bizuna hambe yonese kakweli ngono yonese kakweli nguruma dictature na tie dictature na mwenzi hatu rijero wane wanruanu isende sawa jona kakweli ngaba dictature shinabasa sina hamba azali dictateur azali autoritaire azali nguo wandu azali ngufungo wandu yensi ketuenda azali nguruma nayi azali ngufanya jao azali zonti pia azali dictateur na mwenese za wajimbe swali onesa zia lama kakoli nguruma dictature miso onesa se preuve zensi la dictature la vraie dictature ikakoli yavide mena kangratsa ho president wa Hedaula dizona gambinda jitsena ya rumie dictature ya kweli utsahe tous les opposants ou à prison tous les opposants Hassani Hamadi Rija Tosha Johar wan Alim Haji wailone transition Mustafa Serishek wanti pia waswa Komor wende wafungwa ngwano wende wafungwa hena mruwa na aktiviste wanrabo wanu ambozi bababa wabiro wekantiwe pashawe yansi wekantiwe ideya ngwano wanti pia wende wata ze famille zao zilo Komori ye famille Hajimbe Swalih ye famille Barouf ye famille ya Wabega ye famille ya l'enfant du pays wende watsahwa warongoziwa ukaya warongoze owana wahawo waziye zenrabo waziye malapizo waziye otodo pasha uyensi waziye otodo de president wa Hedaula iyo de heli ya dictature izo ndizo ranzawo ikakoli bani yende saa yensi ya jopangao izo ndizo ranzawo bakomori Dapozi kanzania ni beheber wa yunar mwa president wa Hedaula ukaya rumia dictature ya kweli rumia dictature ya kweli Shatsu ni se ngono tikea bo bahion ratudura ria we fanyezo wanzawo we rongozeli wanzawo Wano we kati we ude ya we ambandabo na strategie zandabo no tijau bakomori Ngono donc abrizo sabal batukufu mtoka hanza surtout nambe wanyanasi walio harma zero réseaux sociaux les activistes walio harma zero réseaux sociaux na wavumbu abanu waziye wo mnyanya dingosi waziye zenrabo dingosi ba o Komori walio sur place walio harma maswayo mane ngono kwati na wakati kwati na zefo kwati na mapesa walio tarma ze telefoni za hao wo mdungani yemba vina mkesur na mteo soni hanyu na mteo verifie wani ukaya o watsungo mangaliani wendo mbiyo mangaliani mbavi do walio hunu Faransa yamba biyo na mteo soniro bono ukawalo komadongo tranquille kati mwa tranchi bono sikaanza sina ni mwambe nunukaye president wa Hedaula abokange mwade shaka na mwen kanahuja ya mrongozeni ya mabie nukaya ngeno wadekata hauya rume le ministre de l'agriculture et de la pêche et porte-parole du gouvernement Rumedim Sedie ya mrume ya jamambieni o wadalo nungo simambia ni yambilo secret d'état un secret médical abonga mtoji trompe wani Gono, tika hanzana betsene president wa Hedaula ukaya ya bolo opposition tsungo shemezo mbaga dictature rumia dictature ya kweli wenese ka kweli we dictateur ngono mio dictature bazali Gono, rumia ikakweli Gono, parce que ils ont zero nao shangaro nao msajaja armayensi Garona wanru wambondrabu Garona wanru wala pizao Ngono Garona wanru zinji zibirawo kaya kabati kontroli hata armayensi kabati kontroli
kahena mrigene nafasi ya hai ya mbezo ya nzao ya fanyezo ya nzao ya uwe ya la liberté, c'est de la liberté pour moi. Il y a un homme qui a remis à dictature, on est ça quand dictature. Chakona kuna kazina hujajau wandodo kansi wa bandrabo. Wandodo nommé au dictateur, il y a zali dictateur. Non. Merci beaucoup. Merci beaucoup et katsirongwa nei vanu ngantsozo somaha. Katsirongwa nei ngantsozo somaha et katsirongwa andro nezvina nzidishe ndorongwa andro. Ah, merci beaucoup. Nezimuna rasulishene tumuinu. Nezimuna na jelio wanyanasi wanu. Wanyanasi wanu wale warma réseaux sociaux. Nezimuna ya warijezeze roza hao. Ngono. Wake dans la paix. Wake na amani. Ngono. Heze baraka za Mwenyezi Mungu. Heze baraka za Mwenyezi Mungu. Merci beaucoup. Vive les 4 îles. Vive les Comores. Vive la démocratie aux Comores. Vive la liberté aux Comores. Vive et président Wahed Daoula, président Wahed Daoula Azala Soumani. Vive le pays de la lune et vive le pays des îles du parfum. Merci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Merci.